Serikali ya kaunti ya Masako metukeni kwithiwa yambise walanio wa kuveta imwe cia nduka na biasala ila ciikitwo kundu kutailite na kusia mitao ya kuvita kiugi kiko kana drainage system oni kuma kwa visa wala ungamete munfa wa Masako Juda Mumo wala waelesya kana andu ala mekete biasala yulo wa mitao isu ni waminite kukwata mavalua makulitwe mevete na ingi makanewa notice ndi ingi mo ni maende na kueme isio ni isu na kutuma mitao isu ivinga na kutuma kiwo kinyamasi ya NMB. Daniel Mwangela ni mwandiki wa Mavokuma kaunti ya Masako. Juda Mumo wala ni mwene kivila wa municipality wa Masako elisekana juni mekutha mayose ya matambi mwuma kimia enendela makite yosk na nduka yulu wa mitao ya vite keuki kukana drainage nunu juni mamini onewa notice na mayo aisaosa etambia kubeta ivanda isu na kitumi kinene cha kumia weto ote enda kumio monde ni kana twesi ochunguza twethia nitwanenganie notice kwa andu ala makite yulu wa siwa rejisito andu maketha na yoski mekite makite ulu wa siwa yoski sio angi maketha na yoski mekite ulu wa mitao hizi tu ya kiugo na nienda weta ki kwa kubini kana wesiethia nita kwa tenia oyumbua ni juite kwa wingi ikauwa wingi muno pa Masako na kila bandu na kwa ndai yatu imukulia kwa ndai yandu ala makwete uyosua yoski kwa ka yoski yulua siwa sito tafadhali itwanenganie notice na unit ku enforce notice hizo nundu wa tembea soko itu ya Masako pa area ya Titoti kiuni kiemiothi kiuni kiemio songa bio na Titoti beboka ona wasonga ngaliko ya prison ngaliko ya sibitali ngaliko ya sokoni kiuni kwa mie kila bandu na kinu ndwa andu ala mekite yoski kulu na nundu nitanenganie notice twasia andu mabetange yoski sio ulwa wasiwa sito notice ni expire ye na tiona tiaona andu asuma minikulie kana mabetangete yoski sio kwa unundu wa kitumi keu twanengane the next 4 days ni wathengela kana serikali thandi mose ya matambi mwauma kimiao kwa kuveta ivanda isu na kumathacha kotini vatende andi wetwethia kiosi chaku wa keli kuma wa keli tethate kiosi kiulwa siwa kana ulwa mitao yito kiosi kinete upetanga nundu nitwanenganie notice na notice ne thelile na bayo nungetweka tunanenda unenga andu anu twibata na nwa Masako lakini tuona nuno andu maito notice ya thela tuona twambe ukilija tuone kana imeosa action lakini nundu nitabaye mie ithe tuino nungetona kwika na no mubaka enforce notice isu twanenganie kwa kwambia next week tafadhali etha ndu ithobe tangite kioski chaku pala wiyete ulwa siwa kana ukaiya kioski utewa siwa sito ukethia kiwiki itabau tafadhali manya wa keli nituambie bwana na kubola naku na itukobete kioski na tukeka twa petanga kioski tukoka tukakwata mwene tukatwa kotini kwa mambo ni mawili wewe tunakushika tukakwata na tuibeta kioski atio twa kotini. Daniel Mwangela, Mutongo TV, kuma kaunti ya Masako.